Hello friends, so welcome back to my YouTube channel. Then tonight in say chule sim swipe hacking sima kona iti hacking bol ham ti ho chu in say in iti kiven di ham ti ho chu in say when I chura pula kona zone again in web na video hi interesting ding head ben na de tan kiven na yong hi de na de chura pula kona zone again in web channel a than hello set and like share subscribe nin bol pe di na kain tem ve okay kipan masang kamin chula bonga hin ka kipan ka video ho pula kona zone again nên về page trên kịp thu kênh sẽ channel là thằng hay là lùng set and like share subscribe nên vào video nào kênh tìm về bắt mà xong qua kênh sẽ nằm trên là channel thằng khác cả hồng in lùng set and này là visit page là a link to description le comment nào học pin kênh bỏ là kênh pin lùng set and này là visit page vào thế đấy nó vào video nào kênh tìm về direct bạn là sim swipe thì if that sim swipe hình tiêu ha hacking用地铁呢ai mà sim swipe đã hình xây mong hình xây ham chứ hình xây mà sắp bền được sim swipe hình xây nào hiện gì chứ mà sao chứ hacking cái lệ website hacking phone hack ai rồi link hack ai rồi bank account hack thì họ tâm tạ ông mình à cái sim number hack cái gì cho tâm tạ mình cho hình chạy dấu phát ngoài hay mà hoàn sim swipe hình bạn vậy nè bắt nào vào hệ số tan ai mà kia bị sẽ lâu lại 2018 cũng mà chun India sung le ai 2 crore wal case anong mai na sim swipe ma kona thil tam ta anong cho 2 crore wal hin ma tu kia he chi na lai ha che tu kum samasa vela kona bo chu ki pan ki na hin tha pat ki na na cha hi ama ho hi iti ahin he no sim phone number hi lo sima kona iti mi hin hek ham chu hin sei de video tam taw ne ke seitan iti ki ven ham ki hacker ho a kona ne ke sein ip mana le I data lik ham na ti ho ne ke sen cho chu inaman kha ji wa chu ama se pena ga ki seile thil third party apps ki download na ki manga sim ho number ho ki pia I phone data ho bona ki pia permission allow na ki ji ho lo uninstall bol zawa ai ma cho allow na ki pi ji a chu ho chu kila do lo lai ho ti ho a kona cho hin mat ho hena te khat langa chu la sim cover sim ting leo a cover ki mu in te le a cover chu e ho hen kon khania sim bo ki ma hin cover im cha di poita I pai yong men dustbin ai pai yong ne lo ina hin ki cho yong me na ina hin ki cho de cho na wang pha ki ti ang pai ho ding a chun ama holding on to rigs le na le na cho a kona cho hin ball ki no he khat ten to to sim swipe cho iti hin ball mong ham hin ti ale zo a ka sei banga chu document apps man ho a kona a hin cha kona chu I data ho cho se a hin kila do he na a hin kila do wa cha kona chu na sim on cho hin su se pa the na a hin hack theo sim swipe e hon sim swipe ga kitile ka rong swiping ki bol na ita thil dang on cho hin ai ma sim exchange ki chu pa hi exchange hai na example ate a hin bol tele na document na number ho bon cha head pen diu chu hi le ga ki se yang le sima khun 20 digit number mai chu sima ban phachan vel na sim wa then 20 digit mai hin number cho sim number hi point na phone number hi point sim number hai cha ko na ho sim swipe sim hack hin bol hai phone nong hi to phone number ong hi to sim hin hack mai na ten cha hin hack ten la ipp hin hack pha ham te na phone a im zo se cho hin hack pha o ten le na phone number a ko na thil ipp na ki link ham ai lo le bank lang sang ham ti ho cho hin thit pha the hai na iti hin bol ki no ham ti le chu number cho hin mu wa na phone a ho message ham de na alo amasa a chu ima khat mi number phone number a ko na mi hack gon ham la otp che ji en otp hi min mi chu aching the dan na kom jan otp mo share lo he ya chu ma sim swipe hin mang hin cha ko na he sim number a ko na mi I khana sim number a ko na phone number hin la do wa ti a thil data tam ta hin la do hin la do te ip bol ham ti le customer care ho to ki ho ki na hena aji chu na document zo se ama ho ko ma data ji a chu na number ho na sim number ho po na ji a chu direct ma ho hin
telecom contact ma hena example a BSNL Airtel Voda Uninor Jio ti Airtel Aircel ha sim hiong le ma hon direct cho cho hin bol chai ten data cho ma ho ko ma hung hung ai tele ep bol ham ti le ma ho hin number ma ko na chinam na phone choi number a ko na cho ma ho hin extra ki tiang na sim kin wa telecom ho phone kin na telecom ho ko ma cho ep se ham ti le chi sim hi asi in att hin aboi na umin neighbor plitan hello among in neighbor plitan ati the na sim danga ko na sei de aje cho customer ho hin do ki ju hin epp document na pme ta bang ham na number ti ho hin do ta ama ho ko ma data ji a chu a sei the he te a block sa he na a block sa jo te la jo nang na boi tai e ka sim block tai message ong to im cha ong to sim block tai network um ta poi ni ti the he na ti cho hin customer ho hin block te la chun nang na boi ding itele chu customer ho ko ma na ki ho nang na ki ho pi tai na original na ki ho pi ama sa cho fraud hon ki ho pi to chu nang na ki ho pi ka chu sim number 20 digit na ko na chu hello na phone number ahin hold wa na phone number a ko na chu jau se killing jau se a chu ahin man cha diu na bank lang hila bank a chun athit diu ti a chu fraud chi a hello le hacking ti na ti a chu hung chi rồi tên là EP ball ham tên là customer ho to na ki ho ka cha ma hon im zo se hin ball cha ti tên là hin activate pi ki de na sim chu hin activate pi ki de ta bang chu hin chu iti ki ven diu ham ti le se banga chu sim cover sim tha na la yong le lung se koi mi cha na pi lo de koi mi cha ko ma na share lo de na aje chu sim a phone number ta lo wa tu a he a 20 digit a sim card na min tin sim po a mi ji ta chu hu cha ko na khu hin ball he ti video ko na head diu ji achon lung set cho hu mo pai loading phacha ki koi tu zo de na cho a ko na ki ball the ti new sa na le the han jan hi masale le an so new sa hin pe as tak ki ti new sa hin update na na ten mi tam ta no asi mai the asi ngom tan ten google na search the hin case ti za jan hin ta banga hang chi ki ti ho po na mu the chu iti ki ven diu ham ti le kasai banga chu min OTP hin thot OTP ham khat hin thot na thil hin bola OTP na fana hung chu ko mi chan share loading khat na ani na link ti po po na mo me loading alo chrome hamana chi a thil apps website ham khat na ga alu go na thil ip ham chi bolin ela bolin ti ho hin ahung ma la na back yang de na back yang de the Facebook lang sang ha WhatsApp lang sang ha thil hung ho zo se chu namo I khat lo de example la jan hi masale la kon Flipkart thil ka order hin ahungin cha chu ka ki ai ma chu athil chu hung lo ba hena ami chun hin phone na OTP thum vei lam ngai hin OTP chun hin share pin ka cancel tai na ti hin se nei ma chu ke kan lo hungin ka ti a kon ka ki mu pi zo a bo chu OTP hin thot thil cancel ball na chu OTP hunga chu kami lu bo hena tabang join ki ven ngain tele adesana e ho I phone number hi ip ham to link ki bol ja I phat cha ki ven ngai na chu ka hin se hin na phat chom pi a hi le lung set and like share subscribe nin bol pe div na in tem ve ki pa bula ko na zone ge nin pe pa thu kan se pa